Mawungalibhemile leli drug ekseni uba nokugula okuzwayo yabona mhlawumbe kwenzakalani kuluma isisu isisu nje mfethu siyaluma kube ngathi nje ufakile mhlawumbe into enjengo-castor oil alisangijabulisa enhliziyweni yabona ngoba nami ngiyabona ukuthi mfethu lingiphatha nanomakhelwane yabo ngi-end up mhlambe kukhona okubi mhlambe uke wakwenza nje okubi mhlambe khona nje kamakhelwane ngaqubula khona igate lakhe elikhulu elimnyama futhi ngingaphumi ngasesangweni yabo nginqamule komunye umakhelwane ukuze ngiphumele ngasemgaqweni yabo ngabanjwa yena umakhelwane wathi umakhelwane sekuyindlela yini le njengoba udlula la uphethe leli gate yabo wamemeza umakhelwane ungathanda ukuthini nje kumuntu osike wamona iChesterville yonke mhlambe ofisa ukukusiza noma wake wazama ukukusiza wahlule ungathini kuyena bhuti wami ngingasho nje mfethu ukuthi ngibingelele babukeli beVumani Film lo khuluma uVumani walekwa mhlawumbe yalengana kuthiwa ikakhubalula imbiwe egcekeni kodwa ke asikho lapho babukeli njengoba nibona nje ngiphethe ubhuti wami right bayi ngiyaphila mfowethu nami ungabingelela nje ababukeli ubatshele nje mfowethu ukuthi yini namhlanje esibeka la yini kuze kube nje uzugcina usuphila impilo yabona estradini emgwaqeni kwenzakalani mfowethu ngibingelele abalandele emakhaya igama lami ngolunga ngwakamchunu ngihlala eChesterville hayi ukahle bengumfana nje obehlonipha ngihlala ekhaya nomndeni wami shothi bengifunda la eChesterville High School shothi ngenxa yokuqeda isikole ngathi ngiyazama amatoho omsebenzi abothi ngithole ngisebenza ngathola lawo ambalwa angiphelela yabo usiqedile isikole yebo ngasiqeda umatric ngo-2010 ukuthi ngabo 2013 ngasithola sengumuntu ohlala ekhaya isikhathi eside yabo ngagcina sengi-end up nabafana nabo abangafundi yabo leyo nto abayibhemela ama-drugs abagangayo ngayigcina nami sengithola sengiskima nabo yabo bangifundisa ukuthi angizwe lento ekuthiwa iwunga yebo okokuqala-ke ngishaya ngayizwa ingenalutho ingangenzi lutho yabo kodwa ngathi sengiyizwa okwesithathu ngayizwa yona ukuthi hayi i-drug elibamba nayo li-strong futhi ngayithola nami sengikade ngenza itoho bangiholele lapha etohweni lami ngayithola sengithatha imali-ke ngihambe ngiyothenga yona kodwa kuyitoho elinjani kulena kwakuyitoho nje lokuklinela umakhelwane yabo ngimremovela ilo irabuni kwakwakhiwa kamakhelwane futhi ngasithola sengiholela kumakhelwane ngahamba ngithi ngifuna ukuzwa leli drug leli engisengiye ngalibhema ngasithola sengibhema-ke one way nami seyabo ngathina sengitshontsha nasekhaya yabo sengenza izinto engangingayitsheni ukuthi ngizozenza yabo ngenxa yokuthi sengiphantela lona leli drug ukuthi ngilibheme ngabe umama nobaba basaphila yebo kahle bengihlala nomama njengoba ngila eChesterville basaphila bobabili kodwa kuwukuthi abahlali ndawonye bahlale ngokuhlukana babukeli niyabona ukuthi lolu daba lubi kunzima ngempela mhlambe bhuti wami njengoba babukele la mhlambe kubukela abantu abaningi njengamanje khona umuntu othi mfethu ngoba uthi ukhala ngokuthi okay kwaba umsebenzi into eyayigcina sidala lesimo lesi athi mfethu ngizokuthatha manje ngiclean ngikunikeza umsebenzi ungalithatha lelo thuba lelo because bazokhomenta ngineshow bazokhomenta lapha abantu abazofuna ukukusiza baba okay
hayi bhuti wami ngingasho ukuthi mangase liqhamuka ithuba elikanjalo ngingalithatha nje ngazo zombili izandla ngoba impilo le ngiyiphilayo sengiyayiphila nje ngoba sengikujwayele kakhulu le drug bengilibhema kodwa alisangijabulisa enhliziyweni yabo ngoba nami ngiyabona ukuthi mfethu lingiqhatha nanomakhelwane yabo ngi-end up sekungathi ngiyiphilela lona yabona lento ngizoyenza izinto engingathanda ukuthi ngizenze ngenxa yokuthi ngifuna ukuthi ngithole imali ngigijime ngiyothenga lona. Mhlambe kukhona okubi mhlambe uke wakwenza nje okubi mhlambe endawo noma ngathi endaweni singasho ukuthi kuphi mhlambe for yona lento abantu ngoba as long angithi uyazi ukuthi as long as siphila umngani wami ubafo wami ngiyekushintshe lokho siyakuthanda sonke si South Africa mhlambe akukaze kwenze ukuthi mhlambe ugcine suwenza into embi ukufaka inkingeni buda mfethu uthiwa sushawa mhlambe lona mfethu lesidakamizwa bengisibhema ngizenzile izinto ezimbi buda yami yabo nakubo makhelwane uthola ukuthi ngizithola mhlambe sengiqubula igate lakho umakhelwane ngisho noma kuthiwa ngiyalibona ukuthi igate elikhulu yabo igate lelo elokuvala elo egcekeni uthola ukuthi ngiyalibona ukuthi likhulu ngizothi ngiliqubula ngidlula nalo mhlambe ngasewindini ekitchen uzongibona for sure kodwa manje ngikwenze lokho ngenxa yokuthi ngifuna ukuthi ngithole le mali khona nje kamakhelwane ngaqubula khona igate lakhe elikhulu elimnyama futhi ngingaphumi ngasesangweni yabo nginqamule komunye umakhelwane ukuze ngiphumele ngasemgaqweni yabo ngabanjwa yena umakhelwane wathi umakhelwane sekuyindlela yini njengoba udlula la uphethe leli gate yabo wamemeza umakhelwane wamemeza la ngitshontshe khona ilo igate leli yabo bangibamba ke sengisemgaqweni yabo bangijaha nakhona futhi ngaphumelela ukuthi ngilishiye phansi ngibaleke yabo lasala kanjalo ke igate le ngoba for sure nomama mhlawumbe uzoyibona le video bafu mhlawumbe umama akukho kuke sekakusho kuyena mhlawumbe akhuluma umntanami asizama ukushintsha indlela na indlela eright usho mama but usekhulumile noma wami yabo wangitshena ukuthi ngiyayibona lempilo engiyiphilayo ukuthi ayikho right ngizohamba ngelindlange ngizonqunywa abantu yabo uma wami ongizamile mfethu wangitshena ukuthi angishintshe yabo azikho izinto zobuye wakuthengela zona mhlawumbe ukuthi uzama ukuthi uyeke mfethu ukuthi ke usakawangizama yena mfethu kanye kabili yabo wanginikeza imali ukuthi ngihambe ngiyothenga umuthi lo kuthiwa uyathengwa bona mfethu ngeke ngiqambe manga bhuti wami ngahamba ngawuthenga umuthi lo ngambuya ngamtshengisa ngawusebenzisa yabo ngayekela ulo wangisiza umuthi ukuthi ngiliyekele idrug leli kodwa mhlambe emva kwenyanga eziwu2 ngase ngishintshile nje wasamina usuthi uma ungibuka ubone ukuthi hayi usebuyele empilweni yabona useclean usengisulekile nasebusweni kodwa ngenxa yokuthi ngiyabazi ubumnandi baleli drug leli yabo ngasithola esengazi ukuthi ngumuntu oqondile ngasithola sengibuyela kulona futhi sengilithenga ngilibhema ngimfihlele yabo ukuthi sengibuyele kulona yabo. Hey bhuti wami mina ngiyafisa mfowethu usizakala yabona khona umbukeli lapho mhlambe one rehab mhlambe ongaqasha yabona ube into baze bamangale nabantu uNkulunkulu uthatha into ngizothini into engelutho abantu abayidelelile ayenza utho yabona ngiyathema mfowethu ngiyafisa nje as long le video izofika kubantu ngiyafisa ukuthi ngiqhubeke ngikubone yabona so labantu laba bazokhuluma lapha khona ozofika nesolution omunye nami ngiyafisa ukuthi mhlambe
singazama ukuthi yabo sibone ukuthi bushintsha kanjani yabo lihamba kanjani uhambo lakho. Uyabona? Ngingajabula futhi mangase libe khona ithuba mhlampe lo muntu oqhamukayo vele futhi nami bengilfisa sinabafowethu nje mhlampe abanye futhi sike ithuba elikanjalo maliqhamuka futhi ithuba esilidingayo yabo futhi yebo ngeke ngiqamba mangukuthi abanye bake bashawo mhlampe njengokuthi indawo mhlampe ongasizakala kuyona indawo mhlampe isebhonela yabo ezinye indawo zike iqhamuke zike zibe ne long process wena futhi uthola ukuthi mhlampe kuthiwa kungenwa ngo-10 yabo noma kungenwa ngo-9 sinabafethu mhlampe sishawo ukuthi mangisuka la ekuseni ngiyo-attenda lapho yabo esikhundleni sokuthi ngiyavuka ngabe ngiyophanda yabo ngithole into yokuthi ngibheme ekuseni ngoba uma ungalibhemile leli drug ekuseni uba nokugula okuzwayo yabo mhlawumbe kwenzakalani kuluma isisu isisu nje fethu siyaluma kube ngathi nje ufakile mhlawumbe into enjengo-castor oil usizwe nje na ukuthi siyaqapha ngathi kuba khona amanzi abilayo nje esweni yabo usithole usuhuda wena mfethu uma ungakalibhemi yabo. Mr. Mchunu mfowethu siyakuthanda ungathini nje kumuntu okubuka mhlawumbe etshe ukuthi uyayithanda impilo ephila njengamanje? Ngingasho futhi ukuthi ukumuntu obukele emakhaya ukuthi mina futhi impilo engiyiphilayo manje njengoba ngisebenzisa izidakamizwa sengiyinikelile ukuthi ngiyafuna ukuyishintsha futhi yabona leyo nto ngijabulise nabantu noma bangilethe emhlabeni. Ngomama nje for sure ukhala imihla namalanga uthi kodwa ngengane yami. Yebo khona abanye abakubuka bacanga ukuthi uyathanda ukuthi ucontrolwa into oyidlayo. Yebo futhi nje yabo impilo engiyiphila njengoba ngisebenzisa zona izidakamizwa sekuthiwa ithuba liyaqhamuka mhlawumbe umuntu othi uzongithatha angiyekise lona ngingajabula kakhulu bhuti wami. Lokho-ke ngeke ngiqambe amanga ngalapho ngingajabula fowethu ngiyenze yonke into ayishoyo yabona ukuze ngizithole ngizithole sengishintshile sengiphumile kulezi zidakamizwa engizisebenzisayo. Buti Umchunu mhlawumbe ungasho mfowethu ukuthi wawufisa ukuba yini usafunda esikole ngoba waze wangawuthola umsebenzi? Okay. Bhuti wami mina engangikufisa ukuthi ngibe yikho empilweni yami engangifisa nje ukuthi ngibe like social worker yabo lonto ngibe imisebenzi engizowenza ngisebenzisane kanye nomphakathi awumsebenzi okanjalo ngisize nami abanye abantu ababa nenkinga yabo empilweni zabo umsebenzi engangufisa nje. Umama ekhaya usele nomama kuphela? Ngihlala naye umama kodwa ubaba naye nginaye kodwa ngingathi bazali abangashadanga yabo bahlezi ngokuhlukana. Ubaba ukuphi nendawo? Ubaba ungala moya ngako Coffee Farm ngako Zwelibomvu before ufike kaNdengezi. Babukeli mina ngiyabelieve mbukeli la ukhona ukuthi wakudalele wena bhuti uyabona musaphefumula nje iphupho lakho alikafi uyabona. Ngiyafisa babukeli please uNkulunkulu mayathinte inhliziyo zenu impilo kaMfowethu la ishintshe uNkulunkulu emuhle nje esimkhonzayo noma ngabe yini yenzeka akukho kungenzeki uNkulunkulu baba. Yebo qinisa lelo futhi ngiyathemba nami ukuthi amaphupho ami azofezeka futhi. Hayi bhuti wami God is good khona uzothinteka laphana ofarish usizo ngiyabazi mina babukeli. Mina bhuti wami ngiyafisa ube right njengamanje ungathanda ukuthini nje kumuntu osike wamona iChesterville yonke mhlambe ofisa ukukusiza noma wake wazama ukukusiza wahlule ungathini kuyena? Bhuti wami ngingasho nje phethu ukuthi kulabo engiyibonile mfowethu ngasho ukuthi bengathanda ukuthi ngixolise kubona yabona
yebo ngokusuka phakathi enhlizweni yami bengingathanda ukuthi ngixolise kubona bangixolele ngoba lokho engikwenzile ngeke ngiyabathembisa ukuthi ngeke ngiphinde ngikwenze futhi yabo ngakwenza nje ngokulingeka nangokungacabangi futhi ukuthi ngiyabaphula inhliziyo mhlawumbe bekwabantu abangithembile yabo. Ningizimu Afrika, Afrika yonke, abako America, Zimbabwe, Joburg, Swaziland, KZN. Siyanithanda nonke, please mangaba khona nolwazi noma ngaba nosizo. Nangu ubhuti la uthi uyazilahla njengamanje, uyilingi ukuthi ashintshe impilo yakhe. Ningizimu Afrika. Ubhuti wethu lo, umuntu unegazi njenganathi. But kuye kube khona izimo la driver khona into asuke yasejwayele ukuthi ayidle yabo addicted kuyona yabona. So singajabula kakhulu for usizo lwenu. Ngizofaka nje inamba yami lapha phansi ukuze makukhona ufuna ukuthi amsize yabona. Nathi sizozama ukuthi sixhumane nendawo angasizakala kuzona. Noma makukhona futhi noma amobhekana nalenkinga kumele azi ukuthi one day is one day kusengalunga. God is good, God is life and light. Kuthiwa mina into engayisho kuwena ukuthi lento isuke enhlizweni yabona. Kufana nokuthi ngithi asamse enkonzweni ungafuni ukuya enkonzweni yabo ngeke uzuye but kumele kusuke ngaphakathi enhlizweni yabona. But God is good butwami. Ngifisela nje konke okuhle mfowethu yabona. Ngifisela konke okuhle bhuti wami. Ngiyathemba nabalaleli bami lapha siphethe ama big lanes kuzolunga yabona. Nami ngiyafisa ukuthi mhlawumbe ngizokubona uthe igama uthe ubani? Ulunga mfowethu. Ulunga wakamchunu. Ngihlala ngakephi ngitholala ngakuphi abantu mabakufuna? Ngitholakala ku Rock 27 ngihlala khona kubo kama wami la Chesterfield. Babukele santhanda kakhulu. God bless you all. Amen.